Anyang laki din! Sigod mat, asaan ka marabrabyan nga gawid? Itama na kanayon ka mat na marabyan? Sa dino ti papapanamaya? Unay kan bakit? Papanakayan saan nga trabaho? Anya kalaki din na yan. Trabaho Trabaho kun ang tagayam, adar aramide makalukwan. Manangi papan kamoy bakit? Unay ka na ya. Si kantisyak tapno mong. Apo, kasta ti kaadwan asa o dagiti adda aramid na, salbag ka. Anya? Mamwak lang nga da sa bali ang makagapo no apay akanayon ka marabyan. Ha, di mo magustuhan ti aramideken ka kunak tumad. Anya lakit din. Ay, unay. Anyat orasan. Ha? Alauna magaya man iti parbangan. Ay, alamon na ito 600. Tagawid akong Jenny. Anya? Sigurado nga min nasapsapulan ako ni bakit ko. Sigurado nga agong itayay. Ah! Mawanan ka itibain? Anay. Siyak ti kay dam. Siyak ni Maria nga asawam. Ngam kastakit din ti bagbagam salbag ka. Ha? Ay, kwa bakit? Sorry. Agtagtagay na paksa. Asino ti babaem? Agasam man tabay bayadam iti 600 ako nang. Anya laki din aya. Agtagtagay na paklaan kunak tumait. Naalimpungatan na klaan. Sapay la kumatapod no day tangay bagbagam si ka Samuel. Mamakla nga da babaem. Putdak day tararagsakam. Anya? Agasam man mare. Agkaida kami ngam kas jet ibagbagana. Anya? Isong amok. At da babae nila kay ko. Baybayadan na pa iti 600 kalpasan ti amin. Ay na, Diyos ko. Kat paliiwam ana imbag amari. Amangan mat no agtagtagainap laang ngagpaiso. Amom ngamin mare. Ti tagtagainap no maminsan. Ibagada ti pudno. Anya? Ay na, parikot ko talaga ti asawak, mare. Iso na ibagakan ko na. Ano mapanak nakaklang apod no nga da babae na. Putdak tiraragsakan na kunak tumat. Ay sos, nagungat ka matin mare? Ay, uray asino mata, mare. Makaungat at talaga, no kas dyan nga agkaida kayo kanila kay mo. Sakit sa bali anagan ti mapan na ibagbaga. Anya lakit din. Salbaga Samuel day jay. Ibukbuking na madlaang nga ron di bagbagi na Ha? Apay, inyat kahit mo asawan lakay. Adda talaga ti babae na? At the chicks na ijay ili bakit. Jenny, tinagan na. Anya? Kat isumat, Jenny kano ti ibagbaga na anagan idi nakaturog. Sakit, kunanapay kano. Alaan nan ti 600 a kwarta na taagawid kano ni Samuel. Anya? Isumat ti istorya ni Maria idi kalman nga imay ditoy. Ay, awanan da jay apari Samuel. Naulawan iti babae iti awanan bain. Ag chicks lang arudan, ngam isumot amis mo ti mangibuking iti bagbagi na. Ne, kita amat alakay. Amang ano adamo ti chicks mo, ajak amaw. Ay naapaw, day takit di bakit. Day tati pulos ajak aramidan. Nagpintas ka? Isukat ka hidain. Ibagam laang baldo. Taaramidak matkan ka ti kas iti imbaga ni Maria iti asawa na. Ha? Numapanaknakan na kano nga adda talaga ti babae nila kay na, potdan na kano ti raragsakan na. Isu nga gananad kamat no di mo kahit nga aramidak kan ka ti kasta. La! Ay na, Mare. Trust your instinct. Ako na da. Ha? Paliiwam na imbag di asawam. Anya tamom no pudno dagiti na isawang na iti nakaturog. Day tangarod ti pagparparikutak iti kastaunay, mare. Kasano ngay, no isukat na ka iti ubingam sika. Ay, awan mon, Mare. Si kakit dimot, mare. Ay, saan ko mamatakas tatibag bagam Oray saan ko ngay baga. No day tatipud no, awan maramida, Mare. Ay, sapay la kuma.
Sapay la ko matasaan apod no ti atap ko, nga adda babae nila kay ko. Ay na, saan na magustuhan ti Aramida no bilang laang kunak tumet. Anya? Jak lakit di ang pangadwa amang puta di tiraragsakan na. Anya lakit din. Ala, agawid ka, nani. Uwan, hani. Agawid ako, tani. Rabi mo't una yan. Ang mga nusap-sapulin na kanti asawam. Saan mo't siguro, hani? Kita amat ngamin ang mga numaulit man ang tinapasamak apa nang ibagbagam itinagan ko, kabayatan ti pan naturog mo. Saanin na maulit dahil, hani? Saanin? Ala, agawid ka nga rudan, hani. Agan-anat ka. Agyaman ak, Jenny. Agan-anad ka mo dito eh. I love you. I love you too, honey. Na. Apa yun, Samuel? Ha? Taapay ba kay? Nita agin dadamag pala ang tawanan bain? Anya? Kita man dayta. Apay abaliktad dayta kawas mo nagawid. Ha? Ay, nay. Hungag pa'y sumakay. Nagapam! Si Kaki, di mo. Bakit? Kati trabaho ka. Anya, di nakman pagbalinan at nga. Trabaho nga ipagbagam. Ha? Kasano ko maamabaliktad ti kawas mo ay trabahom. Ay, wabak. Ti ko nakit day. Naggapo ka man ni tiyan ti babaem. Anya? Nagsakit mo tindi pa ng tungpam kanya. Bakit? Anya lagi din. Ay, tung pala ang dayta Samuel. Kunam siguro Bakit? Hindi na minsan, balbalik sam tinaga na day dya Jenny. Sa ita, baliktad ti kawas mo nagawid. Puna yan. Bakit mo? Bakit taropam? Salbag ka! Ay na! Maminsan pa ya talaga, Samuel. Maminsan pa ya talaga. Putda kunday tararagsakam! Anya? Anya? Nagawid nila kayo mo abaliktad di kawas na? Wan mare, tiawanan ba ina Samuel? Baliktad kit din ti kawas na idinagawid idirabi eh? No kas tamad lang. May isa lang di kaya't nasa wanday tamari. Anya? At da babae nila kay mo. Agas naman, idida mo, balbaliksan na tinagan daya Jenny. Sa ita ay na, baliktad matandi kawas na. Ay, makapasin na ay talaga mare. Jakon amo no niya ti aramidik kan kuana. Na di mo pa ila pinutid tiraragsakan na ako nam. Madanon to day tamare. Kunak tumat. Kanon to pa'y mare. Di ka pa ila aramida ni Tan. San pa'y ngamin nga umdas ti ebidensya kat? Ay na, mare. No siyak lang. Umdasan nga ebidensya na kita inaramid na. Una yan. Abay, urayan pa ilang amagitam ida amadama, ha? Kasta ka di, Anya? Ha? Di ka pa ilapudden, di mabagbagi na. Tagnagam di babaerong asawam. Nabuking lang arudan, ado pa ila arason na, lagi din, ahoy! Ay namare, no para kanyak. Kasaya atan nga aramidam paliiwom anayin bagti asawam. Mare, Awan no saan mo nga ikan iti pagnakman na. Itultuloy na day tang aramid na kunak tumag. wan mare. Ikak iti pagnakman na talaga. Maminsan pa'y nga daramidan na. Ay, wala. Saan akasta na booking lang harudan ng agrason pay lang. Awan ano kasta? Agyaman ak, amare. Agyaman ak. Gaputada kayo latamang bagbaga kanyak no kastoy nga da parikot ko. Awan anyaman na mare. Lakit di among matyar aramidam.
Si kamat ngamin paray. Anya mo tanday tangar aramidam. Si kamat laang mati mangibuk-buking iti bagay. Ay, dahita nga rod pare. Apay, saan ka amabutang iti ibagbaga ni kumarikan ka? Apot din na tiraragsakam, numapanagnagan na nga da talaga ti babae. Ay, anya saan pare. Mabutbuta nga rod pare. Amumutin ni bagit ko. No anya timbaga na, aramidin na pare. Madlagayam. Ay, naapo paray. No siyak ti sika, sardengam nga minin day tangar aramidam. Ha? Ay, kasano kasardangan? Ay, ayatak nga rod ni Jenny pare. Saan nga rod amabalin, tadang nga rod asawam. Agchis ka lang nga rodan, ngam si kamat lang ti mangibukbuking iti bagim, anya lakitin. Ay, Anya kita agawid ka baliktad ti kawas mo. Ay sus, kas kada agibalbalikas ka itinagan ti babae, kabayatan ti panaturog. Ay, naanya lakit din aya paray. ay, naskyon nga agsiputak lang pare. Siputak ti amin nagaraw ko. O anya, nakapilas ka ka din, honey. Wen honey, itay pa Nangantamutan, kan naginiliw tamutan. Iso ang mabalin mo ti agawid. Ang mga nusap-sapulan na kan ti asawa. Ha? Agan-anad ka kumaiti panagawid mo, ha? Wen honey, kanayon ang agan anad para kinta. Ala, inak nga rod na. Wan, honey. Da kamatgaya man, Samuel. Narabyan ka manan. Anya laki din bakit? Nag-over tayo maklaang iti trabaho. Kung may sa traffic pa yung amin, iso nabayaganak. Ay, agpalasak lang. Agpalas ka kunam kat... Oy! Apa yan nakapanti ka man na nagawid? Aha! Salpag kakit di. Nakita ka itay bigat ang nagpalas? Nakabrief ka? Nga maita ang nagawid ka? Nakapanti ka man Ay, kwa, bakit? Talaga nga'y parupam kanya kung nga da talaga babae. Masalpag ka! Ay, bakit? Bakit? Agpuno ka! Nagapuam! Nagapu ka iti ayan ti babae. Kasta ka di. Agasin man day tangaramid mo. Di mo kunaan nga dapay lang mairason mo iti day tangay naramid mo. Ay, kwa, bakit? Ayan nanday dyan pang putad ko iti kukom. Salbag ka! Ay, anya, ay, pangasim maya. Pumanawag pala. Delikado na ito yan. Samuel! Ang supli ka! Samuel! Pangasim pare. Dituyak mong pala. Oh, na yan, anya ka lagi din paray. Anya day tangar aramidam aya. Mabutbutang ako na talaga iti asawak pare. Talaga nga irubwa na itayin ti ungan na kahit. Basol mo madlang paray. Idi mo, balbalik sam tinagan ni Jenny nga uray ni bakit mo ti kay dam. Si Marno, nagawid ka abaliktad ti kawas mo. Sa ita, nakapanti ka nagawid. Ay sinalpag ka kita. Papay dayay. Yang malaki na si puta na napantigayam ni Jenny tinaisuot ko pare. Ay awan mon paray. Ha! Numabirukan na ka ni bakit mo ditoy. Ay jaklam mon. Ay pangasim pare. No may agsaludsod. Ibagam nga awanak nito. Ang mga nonya pa iti maraming na kanyak na jay pare. Anya? Kasano ako no po din lang agpaiso tiraragsakak. Ay awanin na. Ha? Nagadulakit nga amomon pare. Agawid ka kit din, tain ka kasarita ni bakit mo. Sana kasta nga umay ka aglemlemang dito'y balay. Si kakit di mo't pare. Di nakpaisakit mo't. Kasano nga isakit ka? Kat kalukwan mo day tararamidam. Isakit nga ibagbagam mo't. Ha? Ay, saan ka akanunungan iti kasta nga aramid mo? Urag kumpare ta. Anya, lakit din. Mo asawan, sana naturog nila kayo mo ijabalay yung idirabi mare. Saan mare tapi manaw? Nagbutang idi ko nakaputdag at talagang tiraragsakan na ti salbag nga asawa. Hay, no di mo pala binutad, tagnakam. Putdag ko maatalagan, ngam nagtalaw ti loko. Agasam man ti aramid na. Nakabrief api manaw itay bigat. Idi nagawid iti rabi. Nakapanti matan. Anya
salamat man. Napunuan ka talagan kan kuana. Naibusan ti anos ko. Iso ako nakaputde kung tiraragsakan na tapno sumardengan nga chichiks. Hay! Unay ang ti asawam. Konsumisyon lang unay. No kastalata na ka na yun, bumakit ka dagos mare. Ibagbaga akong tipudno. Pudno day tamare. Ma-stress ak nga rudan. Gapoy ti kasjay nga aramidan na. Ha? Di ka pa ilabagtalawon ti awanan bain nga asawam? Talagang aramidan day tamare. Nakasaganan dagiti kawas na ija ayan ti paraangan me. Anya? Diya kun maanusan. Amang ano ti sumarunong aramidan na. Kat saan na amapuutan amayawid na ti chicks na ija balay. Ay, posible na ita mapasamag. Tane, kasla saan namat nga amo ti aramidan na. Pagtalawan na kanon ti asawa na, mare. Pagtalawan na? Saan nan apot doon tiraragsakan na? Ay salbag kiti ti asawa akas kan kuana. Hagasam man, nakabrief ka no api manaw nga may dinagawid. Nakapantimatan. Puunayin apa ng lukluko na ni Maria. Ay, nalabas nga rudan. Naku na ni Kumari Maria kanya kitay. Inruar na kano amin na nakawis ni Samuel. Iya arubay ang tibalay da. Iya'y nanto kano nga alaan. What? Husto lang da nga inaramid na. Tapno agnagam ti babaero nga asawa na. Anya lagi din. Ala mo dagiti kawas mo, Samuel. Baka... Bakit tarupam? Salbag ka! Anya, alamot din baka wanan na kumamot din Marwam ka kiti! Pagkawan ng tarupam, ingkalangan ni Giant chicks mo! No asay numanday ta! Nauma ako ni tikas tangaramid mo! Pumanaw ka, no di mo kaya tapot! Datnay tararagsakam! Alam mami nakawas mo! Katsaan kan nga agsubsubli pa dito'y balay! Mala pumanaw ang karutin baka indakaw! Saan nakabakat-bakatan? Tamakarurot at dangdanggan! Salbag kakitin! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anyalaki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anyalaki din! Nagadumat tanday ta pinalingkim, mare. Amo matan mare, nang rugimanan ti panag-ieskwela. Iso amang sapul nga adalat ti istak asi daon dagiti duha nga anak ko. Sa bagay mo't ket di Uray siya, mapanak mo't ijay ili inton madamdama, kalpasan ti panaglabak. Ha? Mapanak man mo't gumatang iti abasto dagiti anak ko. Wan amare, nalaklaka ngamin no ijay ili. No dito'y laang tersena ti paggatangan, ay na, nagninasi ka. Ay wan amare, naku namon. Manulaang ti magatang ti sangagasot a piso. Sapay nagdadakkel ti ganansya no kwa. Alamare labsan ka pa, itaado pa'y timapan ko aramidan iji balay mi. Asikaswag ti usaran manin dagiti anak ko inton bigat. Apay, napan kagayam ija palingke, mare. Ha? Aywan mare, nasapa ka na pan itay bigat. Anya, napan ka akas ti kawas mo, mare? Ha? Katwan mare, apay ka di? Ay unay kan, mare. Ura ija palingkila ang ti papanam, agkawas ka kumamat ati kawas a presentable. Anya? Anya, magtanday ta kawas mo. Kasla nis-nis mo. Day ta pajamam, kasla panturog. Anya, lakit din. Si kakit di mat mare. No siyak, okay lang akas ti kawas ko ama pan iji palengke. Anya ko ba? Apay, saan ka kadi amabain ka dagiti tattao a makakita akas ti kawas mo? Iti kaano man, sa anak amabain mare.
Uray man no kadaanan akawas ti usarak ama panagpalengke. Laki ti nadalos kan nalabaan. Anya lakit din. Awan baby ang ko no anyat maibaga dagiti tattao ti aglawlaw ko. Anya lakit din. Di kalat na baybayan bakit? Bayam nga uyawin na ti panagkawkawis mo. Kat isumat. Baby ang kukumagan ko na. Uray man no katawaan na. Whatever ako na. No apay mo dakas dya kumarim. Naglaing nga agdilaw. Kun aguyaw iti pada na tao. Isupay Di na pa'y kitaan nga umuna ti bukod na abagi. Sakbay nga agdilaw iti sa bali. Disinding agpaiso ti kawis na tunggal rumwar. Ngamay na. Saan man a panaguyaw? Ngam agkakanat mo ti utang na. Ay pudno day ta imbagam lakay. Kunti desente. Ngam uray nala ilumlumangan dagiti kolektor amapan agsingir di tabalay no maminsan. Nagalas ti kasya nga ugalay. Dilawon na ti pada na tao. Ngam no bukod na bagay. Saan na makorektar? Ay, unay nga ugali ti kaaroba. Isuasi ka ba kahit? Saan ka mo nga guyaw? Tasan anasaya ti kastang ugalay? Ever since ako na, awan pa'y ti amok nga inuyaw ko lakay. Taamok asaan anasaya ti kasta nga arami. Anya lakit din. Dila agbain mo't dadya Adelia. Si kapilaang mo't ti uyawan kan dilawan na ti panagkawkawas na. Ewan ko sa kanya. Imbagam kumaakan kwa na mare. Oray kastoy ti panagkawkawas ko, at least at daornong ko. Saan akas kan ka naglaing kang para mag-abak nang ngam ado mo't ti utang mo. Nagsasanga. Dayta ko mga rod ti ibagak mare. Sa anak mo't ngamin amanak kya paakas kan kwa na. Ibagam day tamare. Tapno masagid mo't ti salbag arik nana. Anya? Iso kung didilaw, tano agbado kat disente. Agasa man, tauray mapanlaang gumatang di taasidag, kat masapul ang nakasukat. Nakali ti pantalon na, nakajag at t-shirt. Ngam, ay ukis ti saba, ado ti utang na. Ay, naku namon mare. Uray laag lamang no adda mapan a kolektor iti lending ang nakautangan na. Anya laki din. Ala, bayamon mare. Addan tulat ti aldaw ang maibagak day taken kwa na. Amo mare, amin abaklaan amok, nadalos ti kukuda. Ha? Sigaman pa'y ti bakla akasta ti kukuna, nagdungrit. Aniya? Si kamat mare. Amom nga ro da nagapuag bangkag, siyempre, marugita na talaga ti kukok. Anjalakit din. Ay na mare, saan arasunday ta? Di ka pa'y lako na akasta talaga ti kukom. Di ka pa'y makapadalos man. What? Kita man na kita kukutisaka kan imam. How come? Hoy, Maridelia! Narugitan ti kukok talaga po bangkag. No adabarikot mo, saan mo apagpapasan ti kukok maawatam? Ha? Gapulaang tanaka pa manicure, pedicure ka, uyawam ti kukok, una yan, anya lagi din. Unay saan na madalusan ti kukok, basta awan ti ado nga utang ko, awan ti pampanunutek. Kan makaturog ka na saya at no'y dirabii. Salbag ka! Aniya, uray ni Mariluding, inuyaw na di ba nagkawkawas na? Wan mare, awan nga rod talaga ti babain na dadya babae. Di la nagbainan ti danga. Niluding pa'y nga da na talaga na trabaho, kan ada urnong na, ti inuyaw na, ha, ti awanan bain. Day tangarod, gapula ang tanakita na tikawas ni Mariluding adaan, dinilaw kan inuyaw na. Ay, anya lagi din.
Ni Mariluding, uray kas jay as simple ti panagbadbado na. Ada makita pundar, urnong kan trabaho na. Ni Delyang ay kuma? Ha? Kas lamas adu ti utang na, ngam ti aldaw na anabati ti lubong salbag. Si kakit dimat, Mare. Tila ibagbagam. Katuan mat, puno mat, ribo ti utang na iti agduduma lending. At adu ti utang na ngam ti aldaw na anabati. Sakit nakauyaw? Uyaw na pa iti kuko? Bayamon, Mare. Kas iti kanayon mo nga ibaga. Uray simple tayo lang. At least, awan utang tayo apang panunutan. Ken pagparparikutan tayo nukwa. Ay sabagay magkadi Pudnula unay, mare. Pangaasim Berto, no adda umay a kolektor, ibaga mga awana, ibaga mga danapana. Anya? Ay, salbag detang aramid mo si Kadilya. Ha? Agutang-utang ka sa kastat aramitin. Ilimingam dagiti umay at singir. Awan pa'y nga rod pagbayad ko, Berto. Anya lakit din aya. Ay, saan no adda umay akolekto, ibagak nga adda ka dito. Marwam kan iti kastang aramid mo. Anya? Naimbag ko man no dagiti kwarta ngayon utang mo. Iti agduduma apagutangan, ket inusar mo ang nagrugyan iti uray basit laing anegosyo. Ngim saan mit? Taday tapasig nga agkakangina akawis, tinapan mula ing ginatgatang. Lakay. Sa ita, agliming ka, no adda umay agsingir. No rumwar ka dito balay, kunamlan asino ka abaknang. Pasig anangin at usar mo. Ngim adu umit tinakaut utang nga mga ilimlimingam. Salpag kamit. Oh, Mare, si Kamat Gayam. Ay na, Mare, imaya kung dito'y balay yung nagbayag anaguro uray di kolektor ijay balay mi. Ha? Padpadaanan nakalumabas ijay, ngam adda ka laang magayam dito'y balay yung aglamlamang. No kastangawan pagbayad mo, makisarita ka itinasayaat, Mare. Saan akas na apaguro urayam di tao? Kwa, Mare. Unay ka ngaminon, day Mare. Ado tinakautangam. Ngam awan mat apulos ti pakakitaan iti inut utang mo. Tapasig mat akawes nga kakangina tinapnapanan na. Ha? Tapno laang makuna nga adda ka ba alam iti biyag? Ay una yan. Ay, saan mo't akasta, Mare? Sakit adda pa'y ganas mo nga aguyaw-uyaw kan agdilaw iti padam a tao. Naimbag pa'y ajay uy-uyawam ta simple a tao ngam adda ornong na. Saan akasken ka? Managpamarang kaabak nang ngam adumot tinakautangam. Anya? Nakababain mo day tang haramid day di Adelia. Mare. Ayun, Mare, day tati bagbagakan kwa na. Kundi uyaw itipada na, ngam managpamarang abak nang, nga adumot nakautangan na. Agasam man ngamin. Amin ang nakautangan na a lending company kat nagdadakkel agatad ti loans na. Wan, ngam pasigla ang akawos na ang hinginaan tinangipanan na. Iso nga ita, marigata nun ngagbayad. Ila ako na dagiti kawas na ali. Kas kada levi's na tapno ada pagbayad na. Masino nga'y matimayat agumatang, Mare? Sa bagay mo't kitdi Ita, kasla tao iti bakir nga aglamlamang no adda mapan a kolektor. Anya laki din. Una yan, nakababay na dahi tapakais istoryaan na bakit? Aywan ado tinakautangan na. Di na pala ngamin innegosyo ti inututang na. Sana kasi nga inggatang na lang iti agkakangina kawas na. Kat, tapno adda pagpasikat na alakay. Si Kamat. Kan, tapno amin apapanan na kat agpamarang abak ng kano. Gapo iti panagbadbado na. Ay, nasyakla may isa. San nga umdas dahi tarasom? Tapno iso ti makagapo nga agutang iti dakkat. Aywan anya nga ita.
Kaslaan niya nga aglamlamang no adda mapan a kolektor, iti balay da. Kaasi pekit din adag iti kolektor, amang hanhanting kan kwa na, no kasi adida mo ti ayan na. Ay, una yan. Diyak mo, no niya klase pa nagpampanunot ti adda iti dayja kumarin baka. Si kamat gayam ti masabat ko, Mare. Ha? Ay, wan mare. Apay, dilawom ka di manan ti kawis ko adaan? Kasla nisnis ko namanan? Ah, ay, kwa? Saan mat, Mare? Si kakit di mat. Lakit di ah. Naimbag man ta nakapanunot ka, kat inikat mo day tanga ugalim mare. Ha? Saan nga min anasaya at nga agdilaw-dilaw iti sa bali a tao? Nang runan no pa nagkawkaws lang kat katawaam. Mare. Tadi ka mo adag kita uyawom, kat isuda pa iti adda kwartada. Isuda pa iti adda urnong na. Anya? Mare, saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran tapno uyawom jay tao? Kita man ti sitwasyon mo ita. Kasla kalapimpiman nga aglamlamang no adda umay amang... Kasla kalapimpiman nga aglamlamang no adda umay nga agsingir iti ado nga utang mo. Mare. Isu nga ikato mo na nga ugalin ta nakababain adi. Agpampamarang kala ang abak nang iti panagkawkawas mo. Ngam kinapudno na kat ado matgahim utang mo. Ang babaing adi ako na ti kalanguya. Anya lakit din. Oh, anya. Napaison kay timbagan ni Ludingking ka. Lakay. Dahita ti maalam iti kinamanagayaw mo nga tao. Salbag ka. Di ka lamabay, hindi kas tangaramid mo. Gusto matan alakay. Di mo kaya tinadinggin ti ibagak tapod numit ngamin. Kundi uyaw ka, ngam si kamit ti awanan. Ngam jay tao nga uyawim, isumit aglapalapusanan, nawatam. Ha? Awan da ito eh. Awan utang na nga ilimlimingan na. Iso makaruwar itaan yaman nga oras akayat na. Sa nakaskin ka. Sa kalarumwar no itirabi nga amum nga awanin ti umayagsingira kolektor iti lending. Anyalaki din dilya. Oh! Damag ko, binagaam ka nun ni Dilya, iti na minsan ngal daw bakay. Ha? Ay, wan lakay. Nasabat ko nga min ija kalsada. Kunak, ano uyawan naman ang tikawas ko. Iso nga inuna akon ah. Ay, una yan. Imbagakan ko na tikait ko nga ibaga. Nasaya at mo't awagas ti panang ibaga. Nasayaat no kasta bakay. Ang mga nuag sakit tinakam na king ka, no ka? Ay, kat. Adamatan kan ko na no agsakit tinakam na itimbaga. No amirisan na imbagdag itimbagak kan ko na. Nasayaat. Ngam no agsakit tinakam na. Ay, makamomotang. Sa bagay mo kidiya. Pagsayaatan na amin ti imbagak. Saan ang nasayaat ti aguy-uyaw? Kan saan nga iti panagkawkawas ti pangibasaran tapno uyawam kan katawaan ti may sa tao. Ay, wag. Pudno day tapakay. Gapula ang ta makakawas iti nginginaan aguyawan. Ngam pasig mo't nga utang ako na. Ang babaeng kunakmanan anya lakit din. Ne, apay nga yan linglingdam day ta sa kamare. Lingdag da mga uyawan manan di kukok, asaan ana manicure ka na pedicure. Si kakit di mo't, Mare. Saan mo't akasta? Wano na panunod mo, asa na nasaya at ipanaguyuyaw mo. Gaboy timbaga ni Marilu Dinggen ka. Ha? Aday ta. Gapo, iti kinamanaguyaw mo, kan managdilaw. Ay sos, nakangagkalangaro di sa o. Ngam sa bagay, pudnumat ka di amin di imbaga na kan ka, sana ya. Kwa, Mare. Ha! Di ka ba lang amin pilihan matitao nga uyawam? Uyaw ka nga uyaw, ngam siga matirumbang nga katawaan. Andalya, agsingira ko may tutang yaw. Oh! Ay! Aday ta! Adaman ang tiagsingir kan ka.
Ay, kwa, saan asyak ni Delia, sir? Saan asyak? What? Talaga ka di, nga awanin ti panagbayin mo si Kadilya. Lakay? Aga si Manday nga aramid mo. Ibagam pa iti kolektor, asan asi katagnagan iti Dilya. Kwa, awan ngamin pagbayad ko lakay. Iso anay bagak ti kasjay. Salbag ka, mangibabayin ka. Nukasta nga awan pagbayad mo, manggid ka. San akasta mapan kalaing agram-param padita kalsada, may parang mulaing dita kawis mo anangina. Anya? Unaim kumamit, abayadan ni utang mo, tapno awan parikot. San akasta nga agpampamarang ka, baknang. Ngem adumit tinakautangam, salbag ka. Nakanikid ka na nga utang ayaw. Anya laki, dimitin. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, ito'y drama tayo, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Tiyawanan ba'y na po siya? No ti panagkunanak at mayakar na ti alipospos ka? Ay, nagbidhout. Oh, nanang. Agong unget kayo, may tanaga po ije bangkag. Talaga asyak ti pagpungpung tutan na yapon siya. Ha? Saan man asyak ti kasta-kasta day jay alakay? Nanang. Na. Anya aya nga men ti pagungungtan nyo. Nung atamapan nyo kasarita jay tao, itinasayaat. Day jay man apun siyo pilato akabaong direk iti daga ijay bangkag. Napanakit inya karan timuhon. Tiyawanan bay na laklakayan, kaslasan alaklakayan iti kasjay nga aramiden na. Ha? Anya laki din. Nanang, amangan kit di mo to nagbidot kayo lang iti kasta nga ipagbagayo. Narigatan. Ay, susaya. Ay saan? Saan ka nagbindaw tanakaw? Amok nga inyakar na timuhon. Ha? Anya laki din. Rumwar ka di tapon siyaw! Paspasam! Tagsarita ka man itinalapak! Hindi. Apa yung nga ilinda? In may kamot dito, balay may nga agong unget. Ha! Di ka man kundi sa lodsod si kapon siyaw. Amok ti ugalaym! Nalaay nga mangyakar itimuhon! Ay saan ako nga aramid ti akasta, Linda? No aramid mo siya kalaang saan ako mga ipadakan na ka? Amok nga nyakar mo timuhon ije bangkag! Si kalaang matkat ti mabalin ang mga ramit iti dayjay! Asino kumapingay! Aniya, ay saan nakaabos ta agsasao iti akasta, taawan amok iti dita. Kan mo siya, saan ko nga aramid ti mangyakar iti muhon. Yaho, di ka man nagindiding awan amob. Nagawa na bain mo si kapon siyaw. Naglaing kamutan anang yakar iti muhon. Aniya, No ka ba alam amang yakar iti muhon? Di mo mayakar talipuspos kaw. Mawatam apon siyaw. Anya ka no ti bagbagana dayjay tatang. agong ungat mat anakaw, ibuagbaga na nga inyakar ko kano di muhon ije buangkag. Anya? Hay, nako. Una yun ay ni Bakit Linda. Tila adda nga ipapabasol naman. Hawan ang gano'n na ako. Hey, Makalawa sa sana ka na ije buangkag sa ita. Sakte umay na ito tudo anang iyakar kano iti muhon. dayja Bakit Linda. Hindi pa lang at dagdaga ti aguman na. Amin nakapapa nakit maipapan iti dagdaga.
Jakman na mo iti daya abuket. Nagrigat at talaga no isuti kaboundere ti daga. Talaga nga aduti panluwayan na nga apa. Kasaritam to no agmamaw ti pungtot na tatang. Ibagam ken kuana. Asan abas talatan agpapabasol nang runan no awan mo't ebidensya na. Ay, wan anak ka. Kasaritak to daya abuket. Saan anasayati kas tangar aramidan dayjay alinda ken ka manong punsyo. Ay, jakman amo iti dayay abuket. Basta latan asimbugod iti bulay. Kasta unay apungtot na. Iniyakar ko kano de muhon a boundary mi iti bangkag. Ay, una yan. Amangan kit dimat no sa bali tinangiyakar. Ay na. Kagap-gapok iti bangkag itay bigat. Napan ako kinita ti ibagbaga na amuhon. Ngam, saan mo't anayakar? Anya? No kasta, duling nga rod ti matana. Ay akat no sigod mat aduling ti salbag abuket. Uri saan anayakar? Ibuga ng anayakar kano, sakat agpapabwasol iti tao nga awan mo ti aramid na. Ay, una yun ni Lindaya. Nagado ti kaap-apa na may papan iti daga. Wala nga rod. Amin matan akaapa na kahit maipapan iti daga. Dahil tati makagapo. Ay wala gayam. Kita konsyang. Sapay iso ti kabounderiyo iti bulayo. Ang mga no pagatapan na kamay, ang mga yakar kano iti muhon. Ay, padasan na. Sana siya ti kalkalabanan na. Amangan no isukit di ti mangyakar iti muhon mi Ay wag. Iso ama sa pulaan. Nalaing kamay. Amo matinday siya agum iti daga. Awan ti kaakaaruba no siya ti makapungtot. Pagpiang-piangag ti lubong na kunaktumay. Anya lakit din. Nay. Apay ngay. Kasla na yakar mati boundary aruba. Anya na yakar nga ibagbagam at si kakunsyang. Nay. Napigsapay mati panagkitak ti kunak. Apay ngayon. Sigud mat nga idya ayan ti abay ti kayo ti mahugan iti ayan ti muhon tayaw. Gamita. Kaslanay denden matan. Ay, di kang sasawi ti kasta si kakunsyang. Saan asyak ti kalkalabanong kurak tumag? Anya? Saan anakaskas daw? No si kaman bilang tinangiyakar. Gaputas sigod nga agom ka iti daga. Anya? Amin nga min akaap-apam ket may papan iti daga. Saan aya? Hay! Agtanang kakadagiti bagbagam si kakunsyang. Ha? Ang mga nonya pa iti maramid ko kan ka? Anya? Ha! Ni Manong Punsyo. Pagpabasulam nga iso tinangyakar iti muhon ijabang kagyaw. Sa ita, si kamat ti mangyakar iti boundary dito'y nagbaitan ta. Anya? Nagalas talaga ti ugalim. Kinataom samatan ti kinaagom mo iti daga. Agom! Nanang, anya di mang mangag ko itay? Kaslada kasin sinong batyo. Day taman ka aruba anak ko. Ha? Daapay man niyan ti Linda. Agasam man ti naramid na. Jay mohon nga da iti abay ti puon ti mahugani. Inyakar na. Ti awanan bain a babae. Anya? Wan anak ko. Uray mapan mo kitaan. Inyakar na ija abay ti CR tayo. Tapno lumawa nga ta ati dagana.
Ngam saan ama balinday dyan nga inaramid na? Una yan ayan ni Auntie Linda. No apay mat ayan nanang, naagom iti daga. Ison ti katatao na anak ko. Ti agagom iti dagdaga. Ay, Diyos mio, Marimar. No isungay nga ta ti aguman ti daga nanang. Anya? Ay, sika talaga anak ko. Tila ibagbagam. Katuan mat nanang, naagom iti daga. Ngam no iso ti aguman ti daga. Ay, jaklamon, anya lakit di. Talaga doy dya bakit Linda? Amin mo ito nakaapa na. Kat maipapan iti dagdaga. Wan nga rod, friend. Naagom iti daga. Iso ako nak. Kasanungan tamot no iso ti aguman ti daga. Ay, awanan Saan na pa ila nagnumaran dagiti daga nga inaguman na kat inaguman ti daga. Pakawan na. Una yan ayamo ti tao nga agom anya. Agasem man, tapabasulan na pa ni tatang anang iyakar kano iti muhon, iti bangkag. Kung nalaladay jay. Wagas na laang dagi jay iti kinaagom na. Amumatan ti agom a tao. Ado ti pasakalye na. Tapno laang maala na ti gamgamgaman na. Sa bagay mo kiti Basta no maipapan iti daga. Numero 1 nga iso ti paglaingan ni Bakit Linda. Awanan bain akun siyang. Enton ko ni kakti pagnakman na. Nanang, pang-asiyo kumamot Husto ko man day taapan nakiap-apayo iti dagdaga. Anya husto nga ibagbagamat si Kabar. Kas iti kanayon ko nga ibaga. No rights ka! Rights ka! Anya? Kaya ti asawan, aminin nyo matlaangan na da kayo tinangiyakar iti boundary tayo kada anti-konsyang. Day tangiwat mo. Di ka man labid-alabid si Kabar. Amangan no damakanggan ka. Anya ka mutag. Anya? Awan maramitan ni konsyang iti naramid ka. Anya ko mga iti amo na may papan iti dagdaga kat maagmag. Anya laki day. No saan mo pailaang nga isublit ti iniyakar mo amuhon. Talaga akaswan kan. Anya, siya, kaswam. Di kaso na. Apay ko ma, sanak amabutang no idarumnak. Anya? Amangan kit dino si katimabak. Kat matagikwak amin agraman tinagsaadan ti balayaw. Sa anak amaag tapno itulok ko ama pasamak dayta. Anya pa'y lang dar aramidam. Di ka kumapanan ag file iti darom. Tano bilang tasyak tagbaligay. Awan lang arog ti papananyaw. Malalaman Saan asyak ti banggaam si Kalinda? Saan nga agkore kanyak ti kinalaing mo nga agagom iti daga? Tandaanam dayta. Ay na, apa! Ay, unaklaki din o sino ti masabat ko. Na kayo magaya, maagom iti daga. Nagawan mo tanabain mo si kabakla! Tanangam ti panagsasao, ma! Katpudnumat ngamen, Auntie Linda. Saan ko man nga Auntie Linda tinagan nyo kat? Agom iti daga. Saan awagan iti kasta? No demo kayat nga ikan kay ti pagnakmam! Ay na, Auntie. Saan kay kadiunay nga agong unget? Tama nga numahay blood kayo. Kati daga lang nga road ti mangagom kada kayo. Anya laki din. Anya? Ay! Pumanaw ka dito isang wanak! No kayat mo pa'y ti agangas! Aging gain ton biga! Ako pa talaga ang tinakot mo. Hay! Di ka man lang yan! Anday ko,
Nagsakit ti barukong ko, anak ko. Nay, apa yun ngayon, nanang? Ay, tiyaga mo. Nagsakit ti barukong ko. Agraman tel-tel ka. Ay, sumuruman ng ti high blood yun, nanang. Dahil tangamin ti bagbagak kay. Pangaasiyo kumata husto nga minen. Sardengan yun ti panakiap-apayo iti tatao gapulang iti daga. Kitain nyo ita. Ag high blood kayo pa yun, gapulang iti dayta. Anya. Kahit Ay. kasanon numatay kayo. Tidagamit lang ti mangagom kada kayo. Una yan, nakababay na pa kay istoryaan day tananang. Ay, sumardeng ka man. Saan atila ibagbagam? Tadadalaang amakapong totak. Nanang, awan lang nga din di makukwarta tayo. Kasta pa'y laang anag high blood kayo. Gapulang iti dagdaga. Anya lakit din. Tatang, damag ko ang masakit ka nun ni Auntie Linda ita. Ay, kasta aya. Isumutla ang ajak maranaan numapmapanak ijebuang kag. Wan tatang, adda ka no ang nakaigdala ang ditabalay da. Anya, Anya nga tano, mapanyo mo sa rungkaran, tatang. ayaw na nga agpaiso anak ka. Mapanakman inton malam. Inakman matsarong karana nga uray na agom. Amang ano at damot yung tagururay kan kuana. Ay, anya lakit din ayaw ti ago matao. Isumutla kayam asya anakan amaran ranaan amapmapuan ijebuang kag. Ada ka madakayam dito'y anak kaida. Ag malmalam man ang anak kaida ka. Ha? Aywan nga road punsyaw. Ay, naibaglakit din tay may ka. Tapno sa rungkaran na. Ay akatwan Uray na agum ka itidaga. Kat sarong karan kalatamat itaam masyakit ka. Anya. Itatam masyakit kan. Saan mo mapagnumaran dagiti dagdaga nga inagumam. Ita, tidagabutan ta agur uray ang mga gumakan ka. Anya ka din dagita nga ibagbagam si kapunsyaw. Imay ka kaday tapno sa rungkaran nak. Wano imay ka laang tapno insultun nak. Ibugbugak lang te puno Linda. Isuasaan anasaya ate agag-agum iti daga. Tabangan no saan nga agbuyag, kahit sa kanti aguman ti daga. Narigatan. Isu nga agbulbaliw ka kuman. Huston ti agag-agum iti daga ti akin daga. Andiyan lakad din. Kasta ti imbagam ken ni Linda. Ay akatuan na kun siyang. Inbugak nita ka nakuha na. Pinalagipakman iti sao asaan na amalipatan. Ket, imbagman no saan anasair tirik nanay ti imbagam. Akat adamot na nakanakuha na no masyaer. Sa bagay mo't kit di Amirisan na kumamit akad di dagiti inbugak. Gaputapon numet. Kitaam ita. Gapulang iti panakayap na iti dagdaga. Isupayakit din, ti paghay-hybladan na. Ti luko abukat. Anya? Nungay nakarot ti high blood na. Sakit na tay. Di awan mat lang arot. Isun ati aguman ti daga. Anya lakit din. Alaman, tasyak mamot ti mapan ijabalay da inton malam. Mapan kumamot sa rungkaran ti salbag nga agom. Uray agom akit sa rungkaran tayo latta. Ay akatuan mapanakainton mo lang. Tapno makitamat ti sitwasyon na ita.
Sigurado kayo iti dayta, nanang? Wen, anak ko. Amangan kit di mo at no saan da kayo apaster kan numapan kayo di tabalay da. Ay, padasaklat ta ka di, anak ko. No saan nakapaster ka na, katanya ngay nga rod. Agsubli ka. Ay, saan kayo kumangaminan, amapan? Mapan ko laeng sarongkaran, anak ko. Uray agom iti daga akit mapantay latta kumustaan. Takaaruba tayo kat nga rod. Sa bagay makit di Alang nga rod, nanang. In kayon, bareng paster kan na kayo di tabalay da. Kunsyang, Wan, siyak da itoy. Uray na agom ka iti daga. Imayak latta tapno sarongkaran ka. anya, Kat, kumusta nga iti an-anayam? Agpapigsakan, Linda. San mo nga itulok ako mapsot ka? Ta mga no ti daga, ti mga gumken ka. Gapo iti kinaagum mo iti daga. ay, si kakit di imay kansalaang mo dito, tapno insulto na. Ay, saan mat? Ibagbagak laeng mat Anya kalakit dit. Napigsa ako. Nasayaat ka din o kasta. Sapay la kumata no pumigsa ka. Agbalbaliw ka kumameten. Sardengam kumameten ti panagag-agom mo iti daga. Anya, Saan anasaya at tinaagom iti daga. Taamangan no saan nga agbayag ket sika ti aguman na. Amoyo, nanang. Nangag ko amin dagiti imbaga ni Auntie Consyang kada kayo. ha, No dangdanggan ti ibagbaga na, kasla ang angaw. Ngam no amirisan nyo ana imbag, pudno ti imbaga na kada kayo, nanang. anya, Gusto ko mga minan ati panagag-agom yo iti daga. Tane, kitaan nyo man. Gapulang iti dayta, iso pa yun ti makagapo no apay nga ag-high blood kayo. Iso husto ko man, nanang. Husto no diyo kayat ada kayo ti umuna nga aguman ti daga. ay, uwanan ako. Agbalbaliw ako. Ay kanta saya at mat ano kasta, nanang. Anya lakit day. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay a pakasaritaan iti biag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya Laki din! Julia, ay ayatin ka unay-unay. Kasta akmat ken ka, Jerry. Amom, nakaragrag sakak. Gaputadyak pulos ni namnama iti biyag ko. Amaad na anak iti kaayan ayat akas ken ka. Si kahagit dimot. Jak ni namnama asiman ti agbalin a kaayan ayat ko. Saan nga imposible dahi ta mapasamak, Julia? Kasta ti destiny ako nada. Saan ang manamnama adumtang iti biyag? Sapay la kumaa, ta saan nga agbalbaliw ti panagayat mo kanyak, Jerry. Santo Apulos, ikarik dahi ta. Si kalahang tayo etan. Ita, intun bigat, ken iti agnanayon. Ay na, agyaman no kasta. Ay ayatan ka unay-unay. Ungayam, agawid ak iti probinsya mi inton umay alawas, Jerry. Ha? Kasta ka di? Amangan no kayat mo ti umay, kabayatan anak kabakasyon ka. Kayat nakangamin ama-am-am mo ni nanang. Kwa. Adda ngamin tinapatagapag nami kadagiti gagayim ko. Kadagiti padak asiman, intun umay alawas.
Ha? Ento maminsan tulang ti panagpasyar ko yung lugar ayo. No danto man ang tinawaya a bakasyon ko. O sige, no day tati ko ng Jerry. Amo, Manong Berto, agawid ti anak ko into no may alawas. Ha? Kasta kasi? Wen, isong umay kanto ija balay, tapno makita yumet ti agbalinto a manugang ko. Ha? Ha, tapno ibagaken ka. Si Man ti kayan ayat ni Julia. Si Man! Anya? Ay, mamati ka iti bagbagak. Si Man ti kaayan ayat na kunakmanan. Saan akas iti kaayan ayat ti anak mo agagangay a construction worker. Pumanukpok laeng iti martilyo di taig-iged. Le, apay gay akasta mo ti ipagbagam, ading pasita. Ay pudnumat. Uy, Kasanomat nga men. Nakapimpintas ti anak mo. Ngamiti pay laeng met construction worker ti nakirelasyonan na. Kaslasaan ngagpampanunot. anya? Naimbag pa iti anak ko tananakam. Si Man, ti kaayan ayat na ko naman. Anya lakit din. Anya? Ay, una yan ni Auntie Pasita. Ay, di naman laang-laangan ti construction worker a boyfriend ko, tatang. Huh? Ay, bay amon anak ko. Abay amla ang asawon na ti kayat na asawon. Kan maysa, anya ko ma no siman ti kaayan ayat ni Julia. Di agyaman na tan no addan to siman a manugang na. Saan ang masapol nga guyaw pay lang ti sa bali a tao? Ay, day tangarod kat, anak ko. Awan babyang ko nga uraan niya pay ti saad iti biag ti kaayan ayat ni Julia. Iso pa nga asid daman. Ta saan daman ang laang-laangan ni Kevin a construction worker. Ta map-map lang tilapayag ko. Ala, ay, bay amon anak ko. Saan adagita ti ibagbagada ti pampanunutan? Saan mulatan ita nga ikaskaso, okay? Ay, una yan, daya abakit pasita. Kasta una, iti pa nang ipaspasikat na iti sima na boyfriend ti anak na. Iso pay kunamlan no sure. Ay, agra naman kit di Saan na ba yan nakit-kita iti personal ti kaayan ayat ni Julia? Anyam, napanamatan ibagbaga iti tattao. Ugali na dayjay idi pay beshi. Iso akarurod ko unay. Ay, ure asino met marurod at talaga iti kasdyang aramid na. Si man kano nga raw ti manugang nanto. Maadaan to kano iti napintas abiyag ni Julia. Gaputa ado kwarta jay si man na. What? Saan kano akasala kanyak? Saan kano agpampanunot? Gaputa construction worker laang ti boyfriend ko. Laang ko na napay ti awanan bain. Ay! Awanan ba ina talaga dahil nga antimpasita, Beshi? Siman, ano siman? Sapay lo ko mga rod, ta santo nga agbali na piman, anya lakit din! Ay na, imbaglakit din ta nakasangpet kan anag po ijay Manila anak ko. Una nang, ay, makabanog ti biyahe. Nay, kunak man no kadwam itatisiman akayan ayat mo anak ko. Ay, kwa nanang, saan anak ka umay ni Jerry ita? Adda ka nung aming tinapatag-apag na, da kadagiti siman agagayim na. Anya, Nakuna na kanya, nga umay tula ka no pumasyar dito'y no addan tumanen tinawaya a bakasyon na. kasta ka day anak ko. Ay, sapay magagaranak ang mga maamukin kwa na. Ha? Magagaranak ang makakita iti siman nga agbalen ang manugang kuntaw.
Maalak kamot kasinsin. Ha? Taapay, Julia. Pudno ka di tinadamag ko, ani Kevin kano ti kayan ayat mo ita. Ha? Unay kan, talaga asaan kamot nga agpampanunot anya. Iti kinaado ti lalaki dito'y lubong, ti construction worker pa'y laang mat ti pinilim, anya laki din kasinsin. Anya? O kita anak, nakasirpatak iti siman. Siman ko naman. No agsasabat tayo iti clan reunion, ay nakababain ka. Gaputa si kalaang tinaidumduma ti kayan ayat na. Construction worker laang, amartilyo laang tig-igaman na. Julia? Ngamda kami akakasinsin mo, seaman, engineer, pulis, ken soldado ti kayan ayat mi. Ha? Saan ka kadi amabain, Ana? Insan, iti kaano man. Saan ko nga ibain a construction worker ti boyfriend ko? Iso apa nga asim ko ma? Saan mo nga ibabati pa nagkitam kini Kevin? Maawatam! Ay na! Agburburak at talagang ti darak iti dayjay a Julia. Enton kwan? Madurab ko tingiwat na tagnakam. Oh, kita agman beshi, no talaga kiti malaeng nga agburburang kan. Hay, joke. By the way, apay, nagsabat kayo iti kasinsin mo nga dasiman na? Nasabat ko itay lang iti kalsada. Ay na, apo. Awan tinagdumaan da iti inana. Kunamlan no sure ti siman nga ipampanakal da. Makapakudkod iti ulo. Ala, uray makapagudkod iti ulo. Basta sana iti baba, keme. Si kagad di mat, mother like daughter adi. Wow! Sa bagay matkit di ay naglastogan day diya kasinsin ko. Gapula ang tasiman ko no, ti boyfriend na ya. Aguyaw-uyaw kit din. Ay apo, makapasair itirik na ya. Ay, si kagad di mat beshi. No para kanyak, ha? Awanan ti makunagpay ni Kevin. Uray ibagada a construction worker laang. Then, whatever, ha? Don't mind them. Anak ko, saan na siya? Ti agimulmula iti sakit hinaka. Kasanumat nga ming tatang. Saan ko matidangan anuan ngam ay na. Kasta unay e panangibabada iti kinatao ni Kevin kas construction worker. What? Ay sabay laang-laangan da. Ay, bay amlata ka di anak ko. Ang mga nalipatam ti kanayon ko nga ipalpalagipkan ka. Awan, ti makaabak iti tao na pakumbaba. Kanayon mo kumaatandaanan dita. Ay makapainsulto damat nga min unay tatang. Iso adyak maliklikan ti makapungtot kadakwan ang agina. Eh, bay amlat sa nanak ko. Sana na saya at ti makiapapa kunakman. Anay ko, nagsakit matan ti tiyan ko. Day. Apa yan, anak ko? Sarsarwa ka matay. Huwag nga rin nanang, nagsakit ti tiyan ko. Ay, sus. Amangan kit di mat numasikong kanak ka. Nanang, Ay na, teka sayaatan nga aramidam. Ingkag pa-check up anak ko. No man bilang tamasikog ka, ipakaamom adagos iti siman akayan ayat mau. Tapno ibagana nga agkalay sa kayaon. ha? Wan anak ko, agtungpal ka kuma iti imbagak. Wala nang, itamat lang mapanak iti ospital. Mapanak agpa-check up. Alawan anak ko, ingkan. Amo manong Berto, masikugan ti anak ko.
Ha? Ay nasayat ka din, Lukasta. Ading pasita. Ay nasayat ita. Tamadan ka mo iti apo ko. Ay, una. Kang runaan na. Matungpal ko ti arapaap ko ang maadaan iti manugang asiman. Anya? Ay, wan, Manong Berto. Itatamasikugan ti anak ko. Sigurado nga ibaga ni Jerry nga kalaysadan ka ni Julia. Kasta ka di. Nasayat ang aron. Makikalaysan ti anak ko. Ngam ti anak mo, awan pa'y, tamanupay amartilyo ti mapudpod, sakbay nga ikalaysana ni Ana nga anak mo. Anya lakit din. Anya, kasta man ang timbaga ni Antipasita kada kayo, tatang? Uy, isutin ako na itay nagsabat kami ijay kalsada. Saan kumot asal sa lunsurin? Yung apay nga isuti ibagbagala. Ay, anya lakit din ay. Talaga aparam magday di abakat. Uray saan adamdamagan kat ibagbagana. Un nga ron niya. Ngam, bay amon. Isa pala ko magaro. Tagkalasan na to. Tablo sumardang matantingi wa na dyan opasita. Apay, sumardang ay tatang. Kumarkarokit di ati pangasdang nga ginano ko. Sa bagay mo't kiti ngam bay amon. Saan nga isuti pang panunuto? Never mind. Ako na ti English. Anya lakit din. Makapasalbag da nga gina. Nasaya ta sinong batang pa'y tiawag ko, Jerry. Awanan kay ti baen. Kasanuan na ibagam asaan asikat ti ama ti si Kuko. Pasensya kan, Julia. Gamsan ko ang maitakder dayta. Gan maysa, manon alawas nga adda ka dita probinsya. Ngam ita, ibagam kit di kanya kasyak ti amana. Anyat amok nga, nagda sa bali alalakim dita. Sana ya? Anya? Awanan kay ti baen, Jerry. Awanan kay ti baen. Pasensya kan kunak manen. Gan kinapudno na. Iso adyak kayat ti makiumaikin ka dita probinsya. Kaputaadan asawa kin anak ko. Anya? Pasensya ka na, Julia. Kaputadyak na ibaga idikin ka na ita. Ngam dayta ti pudno. Aglinipatan, Julia. Jerry, mabit lang. Jerry! Anya ti kayat mo asawan. Awan ti mapasamak akalay sa anak ko. Awan, nana. Kasanudaytan anak ko. Awan ti mapasamak akalay sa. Gapot na nakiwin naswasan kanyak ni Jerry. Kana ko na pa'y asaan ka nga iso ti ama ti si Kuko. Tiawanan ba na lalaki? Anya? Naku na pa'y kanyak. Nga iso ka asaan nga imay ditoy. Tapno makiam-am mo kada kayo. Gapot adda asawa ka na anak na. Diyan ka mo nupod no day tawan no sana nang. Ang mga nurason na lang tapno sana maaddan iti responsibilidad. Anya? Ay tiawanan ba na lalaki? Kunaklakit din no nakasara ka kun itinapod no asiman. Ngamsan matgayam nanang. Tanagbalinak lang apiman. Julia. Awanan tarapaap ko ang makaasawa iti siman nanang. Awanan. Wait, kasanungay ading pasita. Ada ka din ti pitsano ka ti panagkalasa ti anak mo. Ay kwa Manong Berto. Awan pa'y. Kaano ngay garot? Ganyan, namagaan ti subel ko. Nang runa ita pa naglalami. Kaya nansamot yung ti malanitan. Anya? Iso nga ururayak no ada umay mo iba ka ijay balay ka. Ay, awan Manong Berto. Nagwinaswasan da Julia kantisiman a boyfriend na. Anya? Wan, iso nga awanan ti kalay sa mapasamak. Tiawanan ba inday jay asiman? Sus, kasanun nga dagiti tataw.
Hanapan mo nang ibagbagaan, asiman tagbalinto abanugak mo. Ay di bakit nakababay. Ang lalaki di mo tayo. Nakababay na talaga ang manya ngay nga road. Ay, sulay nga minti palastog mo iti. Anya nga ita. Ti arapaap mo amadan iti manugang asiman. Ti mo't anak mo, ti nagbalin apiman. Salpak iti. Anya. Anya? Kaya tiyo asawon. Saan nga itakder ti siman anak kasikog kini Julia ti sikog na? Saan ka no anak ko? Anya laki din ko nakmanan. Kastaon ay apalastog da. Nga uray dala uyawon ti boyfriend ko a construction worker. Ngam anya nga ita. Diyos mio marimar. Bala, bay antan anak ko. Ay tinapatagkit ayos kayo, iti kayan ayat mo. Awan parikot, iti nagbaitan niyo. Sa bagay matkit di Bay amda pasita nga gina. Tapag nakbanda, nagitinalpas ngayon sa usawang da iti kalabas. Ay, JC man nga arapaap da. Iso damat ita tinagbalin api man. Umay ka man, Beshi. Mapantaman di tersena ni Auntie Flora. Ha? Anya taramidan tay, Jay. Basta! Napalabas kong kami ni Julia itay. Sigurado nga day pay langaging ka ita. Anya? Ay, si kakadiman. Alaman langan kaduan ka. Wan umay ka. Tamapan-taman, baraan ti awanan bain? What? Hoy, masikog ni kasinsin mo la. Saan kumot atong paon si kakit dimot? Agyaman kit di at masikog. Tano saan, ipungot ko kunak tumat. Oh, kasinsin. Si kamot gayam. One check nga rod. Kat, kumusta nga iti siman akayan ayat mo? Damag ko nag-break kayon. Anya? Awan sapay ti 5 abulan nga gayan ayat kayo ngam ita. Awan kayon, Kwa... Naguyaw kayo nga gina. Ibagayo a construction worker lang ti boyfriend ko. Ngam at least, da kami aging gaita. Awan ti ilimlimod mo iti tunggal maysa. Ha? Ngam si ka, anagarapap ang makaasawa iti siman. Si ka mo tinagbalin ita apiman. Ay, piman kamot. Ganabom ita ti kinadakas ti ugali makasinsin. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayaw, Anya Laki din! Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, Panang Tarabay.